veće. Nećemo ga mi Sada, gubiti, Jarane. mi ovako ne znamo koji je muški, koji je Slušaj. ženski jež. Ali u prirodi, kada vidite ježa Pazi kako pričaš. koja ima onako kamenje na sebi ili nešto, to vam je najčešće ženka, odnosno ježenka, jer se ona sakriva od svojih neprijatelja i onda stavlja tako kamenje da se ona što manje vidi, odnosno sitne kamenčiće, da se ona ne vidi i da ju ne pojedu. Ko će dirati ježa? Ljubičasto oko. Ali to nisu prave oči kao što mi imamo, znači oni ne mogu tako vidjeti kao što i mi imamo. A što mislite, da li zvijezda ima noge? Da, ove tu. To je. To, dobro. U biti tu od ispod, vidite ove male kao resice, to su joj sve noge. Mi sad kad bi nju stavili u vodu, ona ima nogice isto kao i jež. I krastavac, kao nekakve zovu se lažne nožice. Vidite I onda kako se ovdje pomoću dole njih počinje pomalo, izbacivati nožice, male. Da. I sad ja kad nju opet okrenem, ona će skupiti te svoje nožice. Kad ga ovako krenete, ovo je muški rak. Vidite ovu crtu tu? Da. To kad je ovako crta uzdužena, to znači da je rak muški. A kada vidite da je obla, on će sad ući u kućicu tako da njemu ne mogu vidjeti. A kad vidite ovako obla, krug, To je žensko. to znači da je ženka. Ja ću ga sad ovako staviti da mu zrak ne uđe u oko. Dosta je bilo se tvrgali gdje, Kada ima taj crtu, to znači da je mužjak, a kada ima okruglo, znači da je ženka. Ta ženka. Rukavica, morska svila, zato što kad bi je malo i premazali s limunom, onda bi ona onako dobila nekakvu zlatnu boju, pa bi izgledala ono sjajno, baš kao morska svila. I onda su ljudi za onako malo bogati.
dalje. Da, da. Bitno da je ovo išao da skineš ovaj tu. To.